Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat COVID-19 katamponin pina ke kebijakan dilema santukan pemerintah ngabatasin kerama mangde kasus pandemi nentan saya dincap. Naging ngering baget diosan kerama muatang mapari kerama sejeroning mau usaha dagingin pabuat ipun sarahina. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Dr. Imade Suarte Mausang pemargin sanisida keambil ring tengahing PPKM darurat sekadi mangkin inggih punike stata anut ngelaksanayang protokol kesehatan utamanya nih nganggen masker sani patut mangde panglalah kasus COVID-19 sida ketambakin. Tios punike krama taler muatang parikrama sajroning nagingin pabuat serahinan ipun. Manut Suarte pikobet puniki wantasida ketampenin becik melarapan negepin becik tur disiplin prokes. Suarte taler dahat nyokong kebijakan pemerintah sajroning nampenin kasus COVID-19 saha kewentenan pakiba varian anyar ipun. Punike mawinan kampus Dani sampun ngelaksanayang antuk disiplin protokol kesehatan. Tios nyiagayang genah ngewajikin tangan miwah hand sanitizer tur piranti anggen nureksain suhu tubuh. Kampus taler ngicen pangruhan majeng mahasiswa ipun mangde anutin prokes. Pembelajaran daring pindah ke silih tunggil pangupayenes panglalah COVID-19 pamekas ring wewidangan kampus. Pet prade mahasiswa muatang rahu langsung antuk tatap muka ke kampus kepatutan nganggen masker. Yening kepanggih mahasiswa nenten nganggen masker janten mahasiswa inucap dan kedadosang ngerancing kampus santukan sampun wenten satpam sanema due amongan nureksain ring genah ngerancing kampus. Subrata Bali Pos nguningayang.